pasu-pasumin kami gelap peraten dui tandai kalak i belang-belang doni gelak kerina bangsa mata maka kam ngencang asu bengkelini manusia kerina bangsa rendela alu ukur si meriah sabab bujur kap kami baserbahan keputusan kerina bangsa-bangsa idoni kam sin jujur kencang ermekuatela dengan adil Tuhan kami kam si perkelan oh di dipuji bangsa-bangsa lakam ngatakan bujurlah kerina bangsa man Bandung di batanggo masuk-masuk kita kerina lai belang-belang doni pehaga iya ermekuatela dengan adil Tuhan kami kam si bebas paksa si arapu di endah ngerana iaman bantah ara anakna Alleluia 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 Tuhan kap raskam jana rasten dindu ogen ibas injil sibadia nari rikut ken Lukas kemuliaan man bandu o Tuhan kenca megi berita ketubuhan penebus doni maka pedas-pedas berkat permakan-permakan ku Betlehem jana ida petina Maria ras Yusuf dengan idahna pe anak medem ibas pelangkah asum permakan ngidah anak ituri kena man Yusuf ras Maria
kai singgoi katakan malaikat man bana karena anak jenari ituri kena pe menkalak si deban. Jana kemamangan krina kalak si beki berita si katakan permakan tapi rukur Maria karena erti kata jana ibu ni kena iba syukurna jenari mulih permakan janah narende muji Tuhan sabab krina si inggoi begina rasi idahna payo bagi si katakan malaikat dai manbana kenca umur 8 wari isunat kena anak dai jana ibahanna gelarna Yesus gelar si enggo ibreken malaikat ope denga ialit ibas bertin kata Tuhan pujiin man bandu o Kristus. Wari raya Santa Maria siso kliamen nande di bata. Senina rasturang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Tahun simbaru enda enggoreh tahun 2023. Makai seken kami membantah selamat tahun baru. Rehna tahun baru jemba kita guna ngatakan bujur ibas kini ulin ras keliasan Tuhan si enggo sialoken segedang tahun 2022 singgo lepas dengan sialoken me genduari mekap tahun 2023 enda. Mari dage sidalani tahun baru enda. Segedang tahun 2023 alu ngatakan bujur ras aludem pengarapan. Labo alu aru ate APK biar engkai. Sabab Tuhan lalap ngarak-ngarak kita. Ia engkelengi ras masu-masu kita. Bagi nina Mazmur wari si sembah. Min di bata remekuah ate ras masu-masu kita. Siendesken pendahin pendilon ras tanggung jawab ta kempak di bata. Alu musih kiningiten nandenta Maria. Kita harus bagi nandenta Maria ras Santu Yusuf Empediat Tuhan singatur ras nentuken perjingkang geluh ras krina sura-suranta segedang tahun eda. Salah sada dogma si bagai muliana ibas gereja Katolik penghamatan nang dangi nande Maria. Lid bagai buena gelar tahpe penggelaran sini ibreikan kempak nande Maria bagi nande krina bangsa nande si perkelem nande Yesus rasi debana krina gelar ersura guna nuduhken sada perkara pengkebet nande Maria bas geluhna ibas sejarah keselamatan manusia.
wari enda gereja memperingati wari raya Santa Maria nande di Bata. Maria igelari nande di Bata, erkiteken ia engkau mupus Yesus kudoni enda. Nande Maria selaku nande pilihan di Bata, engkau maba keselamatan kempak manusia. Sabab keselamatan ersumbul idur di Bata jine. Bas Injil wari enda ituriken maka nande Maria erkemamangan ate. Sabab bagi teremna jelma reh ngenehen Yesus simbaru ipupusna. Kerina permakan meritakan ku sebelang doni, karena kutubuhan Yesus selaku juru selamat. Ngidah kejadian nande Maria nimpan perkara, nimpan kerinana ibas pusuhna. Maria eme nande di Bata, ras nandenta kerina. Kita patut katakan bujur kempak di Bata, sebab ia engkau mereken kita sekala nande si tuhu mediate kempak kita. Nande Maria mediate kempak Yesus, kitik-kitik nanari, sembelin, bagem pe kempak kita. Anem pe la si sedari, tapi si tuhuna bageme nandenta Maria lalap notoken kita kempak anakna. Ersura ia gelah kita ngenanami keleng di Bata, bagi kuga ia jine ngenanamisa. Maka perayaan enda ngajuk kita kerina guna la sangsi memperkuani nande Maria selaku nandenta si erkiniteken kempak Kristus. Ayo Tuhan ras keleng pemere ras pedame pasu-pasuna engkau teridah rasa kempak kita umat manusia erkelangken Tuhan Yesus Kristus. Ibas ogen berita si meriah Tuhan Yesus si kitik dengah si tayang ibas pelangkah ras ia isembah Maria ras Joseph. Ras pekrina permakan sireh ngadep ia. 6 tahun baru kita pemeteh maka wari-wari erdalan bagi tahun si enggo lepas. 6 pe bagi erti tahun baru entah wari baru labu teridah bas prestasi siapai arah dirita silit ibas ukurta, tapi lebih min si teridah si gejapkan kuga kita rebancina ngenanami kekelengan pemeredi Bata erkelang-kelangken Kristus ibas geluhta. Ngasamken geluh kempak di Bata, rasem pediat di Bata negu-negu pendahin ras geluhta sedekah segedang tahun enda. Mekak perbahanan tusuh si tepat nakal, paksa ngodakken perjingkangta si pemena ibas tahun baru enda.
Selamat tahun baru. Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin.